sakripisyo. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Uray kaskasano, at dalat ta oras ta iti tunggal maysa. Kas ita, at data dito'y park. Saan matakanayan nga agdate ta? Wala, taado matinas ka ng ipang pangruna ta. Ngam ti panag-date ta. Agpadat ang agad-adal. Kan ag part-time job ta pay. Iti kasta, isupay ti matgadan ta. Well, Lorraine, Agan anos talat ta. Aging ga amakalpas ta iti panagadal ta. kasta teramiden ta. Nang runa, kat adamot arapap ta para iti masakbayan. Wen Jordan, katnas kan laang ti panagan anos kan sakripisyo. Sapay ko ma, tamaragpat ta ti arapap ta. Pagbalinan ta nga inspirasyon ti tunggal maysa, tapno maragpat ta ti arapaap ta, Jordan. Gusto ka, Lorraine. Kat kasta teramiden ta. Ala, mangantan Jordan. Siya kun ti makaamong itibayan. Kababayin matkin ka. Apay akababain, kit agayan ayat ta. Agpadat ang estudyante. Sige, kastilaangan. Aggudwa talaangan itibayan. Wala. Sana bale, taan niya laang matday to in order ta. Saggay sa arais kan sidaan. Kan di mawat ta iti sabaw. Ayos day ta. Wala. Kaday talahan ikabalan ta. At least, mabsug ta. Kan tinas kan, nakapag-date ta. Sige nga, Rodan. Mangantan, tagamit tan. Tap na makapagrepaso ta. Sige, mangantan. Agbaawan ti in order ta. Nasingpot ni Lorraine naman. Nasaya at no kasta, anak ko. Ngam ni no girlfriend laang wan. Wala nang. Paramis ko dahi kada kayo. Ti panagaral yu kumati into na rin yo. Di kay agapura. Dumtang tulat ti gundaway. Para kadagitibahan nag-asaan pa'y amabalin ita. Wala nang. Ibagbagak na ito'y. Gaputa jak kayat ama ipada ka kanyak nga inam. Kayat ko ama katurpos ka. Saya atam ti panagadal mo, anak ko. Wala nang. Aramidak ti amin. Tap na makita yung ti bunga ti amin a sakripisyo yo. Oh, Jordan, anya ti panggap mo ita a bakasyon? Ako? Panggap ko ti ag part-time. Iti nga restaurant na nagtrabaho ak idi. Kasta? Ay katuan Oray siya, nagsarita kami iti kasinsin ko. Agtrabaho ak ijay salon na. Asidagmat lang ang dayjay ijay restaurant nga bagbagam. Nasaya ta no kasta. Naskan nga trabaho ta ita a bakasyon. Iti kasta, adan to busbuson tayo ton sumaruno nga enrollment. Husto ka. Nangruna kanyak Nasanak nga trabaho. Nadyak tulungan ti bagik. Kurang mo ti masapsapulan ni nana nga pagadal ko. Gayam, anya nga iti aplayam at trabaho ijay restaurant. Wala niya ditan. No niya ti bakante. Isulat ta na. Mama, agpakadak kumakada kayo? Ha? Kasangay nga mintimay sa friend ko inton Sabado. Nasken nga adda kami agagayam na. Isuan nasken na mapanag. O sige, day talaga yam. Awan parikot iti dayta anak ko. Ngam saan adito'y lugar tayo, mama? Ijay syudad. Bakasyon ngamin ita. Isuan ako na dagiti dadakkel na, nga ijay syudad nga agselebrar. Adda ngamin balay day jay. Kasta ka di. Ay katuwan na. Basta ti kanayon nga bagbagakan ka anak ko. Agan-anad ka iti amin na papanam. Ay, nagaduntumot ngamin ti gagayom mo. Wen, mama, di kay madanagan. Kanayon nga agan nadak. Kasta talaga, tada kabailan na itibiyang. Ado, tigagayom na. Oh, si kamot gayam ti masabat ko, Jordan. Nagapwam. Wah,
Ijay ili, insan. Imbagak idi adinak aw-awagan iti insan. Saan ka di? Anya? Okay lang. Tawan mat makangag. Ngam no iti kaadwan ti tao. Dinak aw-awagan iti insan. Nang runa no ijay pagadalan. Anya? Jak kayat agapukan ka. Kat bumaba ti panagkita dagiti tao kanyak. Nalawag? Mama, nasabat ko itay ni Jordan. Narabyan man. Kasta ka di anak ko. Nagkapuan na ka no? Naggapo ka no ijay ili? Kasta. Siguro, napanmanan na kitagdan. Awan mati sa bali amapan naramidan ni Jaili. Bakasyon mati ta. Sigurado, Mama. Napan iti restaurant asigod a pagpa-part-time man na. Rumbang laang. Anya nga iti busbusan na, nagsadot-sadot. Imbag kumamat no adda natalgad at trabaho ti nana. Awan mat. Mangnam na madalaang iti tangdan na, amapan makisagsak ka. No kasta ti imbagana, anya ngay nga rod anak ko. No di na kayat nga awagam iti insan, Mariel ko namlatan. Tapno awan ti rire. Nanang, Tinapatag, awan ti dakas nga aramidam kan kuana. awan mat nanang. Isu na lang ta ibain naklaunay. Nang runa ka dagiti gagayem na. Anya? Jak amo, doa pa akas ti panakilangan ni Mariel. May salang ti kayat asawon da ita, anak ko. Ibain na ka akasinsin na. Gapu iti kinakurapay ta iti biyag. Ngamala, bay amon anak ko. Kas iti nakunak itay, tinapatag, awan ti dakas nga aramidam kan kuana. Narabyan ka manan, anak ko. Uy nanang, nag-overtime ak ngamin. Kasta ka de. Ay na, Jordan. No saan mo akabailan, di mo ko mapilitan. Kaya't ko ngamin di makaurnong nanang. Imbag labos-busag, inton enrollment manan. Kaya't ko ti makaturpos. Isungar aramidat amin na pamuspusan, tapno makaurnongak. Agyamanak. Gaputa kasta ka nga agpanunot, anak ko. Ngam no mariknam ti bannog mo, aginanaka. Aywanam ti salunat mo. Sigamot gayam, Jordan. Nagsapa ka mo tayo na romomor. Norarigan kat sigatimang pugsat iti sapo tilawalawa dito kalsada. Wah, Ne, mayat na ito uniforme ma. Kaskala atur ni tilagam. Gayam kat dishwasher ka lang. uwan uncle. Dishwasher ak lang. Ang saan mat alalaang ti trabaho? Gaputan na dalos mat. Ah, ti kunam kiti. Isulaeng ti mabalin na trabaho kan ka. Anya? Pundo mo timbag sana ya. Kan maysa, da kayo anakurapay. Daita ti rumbang nga trabaho yo. Kitam ni Mariel. Agin enjoy ngagpaspasyar ita ang bakasyon. Anya? Kasta ti imbagakan ka ni uncle mo? Uwan nga rod. Unay matan. No apay mat nga adda ka kasta atat tao. Agyaman dakit di tasaan da mapadpadasan ti agrigat iti biyag. Apay pailanas kan apasakitan da ti pada da tao. Makapasayang nga rod itirik na. Nang runa. Kat, uncle ko tinang ibaga. Ala, bay amlatan. Di mon ide kaskaso. Saan nga isuda ti makalapad iti amin nga aramidam. Adadapay kat di nga gagat ka Tauray kastoy amakitang tangdan talaang. Nadalos ti trabaho ta. Agyaman na ka.
Ngamin, amin abanag apakaupayak. Ket ada ka na yung ti word of wisdom mo para kanyak. Siyempre, agayan ayat ta. Iso arumbang laeng nga agtinulong ta. Laglagi pam, ambisyosa, ken ambisyosa ta. Ani amutan ni Bayaw. Di naman la pinanunot ang makapasair tirik na. Dayjay nga imbaga anakan ka. Wan nga rin nanang. Tunggal masabat ko na yung kalhulyo. At dalat na may baga na kanyak. Pasig pa yung nga kakasakit. Ala, bayam anak ko. Kasaritak tuman ni Manang Minda. Bagbagaan na kumamot jay asawa na Tas saan akas jay ti panagsasauna. Sana nanang. Amang ano day tantumanan ti diyo pagkinawatan. Okay la kanyak. Uli na sakit tinakam ko. Engem, maawata kon. Gaputa kasya talaga ti ugali ni Uncle. Sa bagay mo't di. Ay, imbaglaangan takasta ka nga agpanunot, anak ko. Uwan nanang. Anyangin nga rod. Jaklatan italtalag dagiti bagbagada kanyak. Nakitak da Jordan kanti kaayan ayat na idinaglinong ak ijay waiting shed. Kasta ka di, mama? Anya tinagan jay girlfriend na anak ko. Lorraine, mama. Ha, jaylaan a girlfriend na. Kunamlan na pintas. Feeling? Anya ngay matikos da jay ababay. Baknang kadi ti pamilya na. Nursing, mama. Kunadagi ti gagayam ko ang makamamukan kwa na. Agin lalaing kanuday ti ababayi. Ay na, nukas jay lang ni Jordan anasapa na kiayan na yat. Awan lat pamatik ang makaturpos day chay. Sigurado dayta, mama. Kas iti napasamak iti inana. Ha, like mother, like son, ako nada. Isasi ka, anak ko. Pangasim tadi ka pa'y makiboy-boyfriend. Tapno saan ka maipada iti day chay at Jordan. Ti panagadal mo, tinto naram. Karik, mama. Amo yumat nga ado dagiti agdat-daton kanyak. Ngam, jak pa'y kayat ti maki-boyfriend. Mama, papa, nagsasaritaan mi kadagiti gagayam ko amapan kami ag beach inton umay a Sabado. Masapul ko ti kwarta. Ha, Ang manak ko, nag-resort kayo, edi napanalawasan, aya. Wen, papa, saan amabalin asa anak amapan ita? Anya langan ti makuna dagiti gagayam ko. Amang ano'y bagada nga awan kwartak. Iso asa anak amapan. malamapan ka, anak ko. Basta ti kanayon mi nga ipalagip kan ka. Kanayon ka nga agan anad iti sa di naman napapanam. Kan siguraduam lang, ababay dagiti kakadwam. Agyaman ako unay, mama, papa. Wen, babae kami amin. Awan lalaki akadwami. Ha? Oh, Mariel! Uy! Si kamot gaya, manang ambyang. Apay nga da ka dito eh? Ay na, imayak nagpalengke iti lakok. Kasta ka di? Mapan kami mat ijay beach. Ay na wow, sana all. Ay katuna. Apag iso, summer ita. Ay na, handa kumamat ti agbantay iti store ko. Tapno, I will join the group. Wen nga agpaisoan niya. Ay, taon matan tinapalabas. Manipod idi naudi ang nakapanak ijay beach. Oy, Mariel. Sino day jay lalaki aka holding hands mo? Iso ka di day jay?
Asim manang ampyang. Di mo ko maidandanon kada mamakan papa, ha? Ni George, dayjay. Boyfriend ko. Anya? Awan ammo da mama, maipapan kada kami ka ni George. Iso apang nga asim, di ka agtag-tagari. Idanon nga ta ni Ampiang tinakita na kadagiti naganak ni Mariel. Gagayem, di uliwayan adenggen tituloy ti seryeta yu itaalawas a napaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ay na, tawon mo't tan tinapalabas. Manipod na udi na panak ijay beach. Hoy, Mariel, asino jay lalaki aka holding hands mo? Iso ka di day jay? Pang-aasim manang ampyang. Di mo ko maidandanon kada mamakan papa. Ha? Ni George dayjay. Boyfriend ko. Anya? Awan amo da mamakan papa, maipapan ka ni George. Iso apang nga asim. Di ka agtag-tagari. No problem. Amamunak. Diya kaya ti makibibiyang itibiyag ti sabali. Agyaman at nukasta, manang ampyang. Jordan, ni Mariel dayjay kan kadwa na dagiti gagayem na. Uwan magpaiso. Kat ni George ti ka holding hands na. Nakadlaw sang ti kasinsin mo. Kimita dito yung nagtakdaran ka. Ha? Jordan! Lorraine! Dua kayo lang ang nakakita kada kami ka ni George. Ah? Malaksin kada giti gagayam ko. Anya Da ti... kayo ti makaamo itinakita nyo. Wah, insan. Anya ti... Kaya't masawan. Di nakawagan iti insan. No di mo kayat nga isabwag ko kan kada ito'y melting nga inumak. Anya? No maamuan da mamakan papati maipapan kada kami ka ni George. Amok ada kayo tinangidanon. Kat agsaga na kayo. Anya? Iso ano di yung kaya tiriribok? Kasayaatan nga agulimok kayo latan. Nalawag? Kasla jackpot yung tinakita. Uray siya. Jack namnamain nga agayat ni Mariel itikas kin ni George. Wen nga rod. Imposible adi na amo ti maipapan iti dayjay lalaki. Pudno ka di agwarwaras idi adamag. Nga dadwa a babae anasikugan ni George. Wen, amok di may sa babae. Ta classmate ko di high school kami. Kasta? Sapay la ko ma. Tadi na aramidin iti kasinsin ko. Tikas iti inaramid na kadagiti mo na a girlfriend na. Uray kasta tinakita yo. Di kaila tagtagtagari, anak ko. Wala na. Awan mat panggap ko amapan mangidanon kadaan timinda. Nasaya at no kasta. Bayan tayo lata. Nga isudan to ti makatakuhat no anya ti aramidan ti anak da. Madanaga na kiti insan ko. Amangan ngamin no aramidan mit ni George kan kuha na. Tikas iti inaramid na kadagiti mo na akaayan-ayat na, nanang. Saan mo't siguro, anak ko? Ngamin, amok akabaalan dama ng minda, kan bayaw nga isuro jay kakaisuna nga anak da. Sa bagay matkit diyan, nanang. Nakunak dayta, gaputa ka na yun idi, nga ibaga ni manang minda. Ama sigurado na, asaan ama ipada jay anak na itinapalabas ko. Ne, da kayo matgaya, manang minda. Apay, ada kayo ti may gimatang. Awan ka din ni Mariel, ama ibaon nyo? Ay na, awan pa'y nga rod. Talon nga aldaw tinapalapas manipod na panday jay beach. Aging gaita, saan pa yan nagawawid? Ha? Kasta? Oh my
Yes! Amangan kit dimat no nag-enjoy iti kasta unay. Iso analipatan ng tinagawid. Anyat kayat mo asawan. Ha? Ay, kuha! Awan day jay, manang minda. Ibagam kit din no niya tigatangem. Sa anak agumatang, umayak la agload taawagak ti anak ko. Madanagan kaming aminan iti asawak. Ni mama ti umawawag. Ay, sung bata ka dakos. Tapno sana makapumpad. Hello? Mama? Hello, anak ko. Nasaya at mata sinong bata mo diawag ko. Madanagan kami kin ni papam. Mama, pasensya kayo kuman ha. Ado nga mi tinaramid mi dito'y beach. Kasta ka di. Kat kaano nga ron ti panagawid mo, anak ko. Manumeten nga aldaw yu dita. Kalpasan ti lunch. Agawid kamin, mama. Anya, nakasaritan ti anak ta? Wan, sinungbatan na ti awag ko. Kahit, kano nga agawin? Agawid da kano kalpasan ti pangaldaw. Agawid da jay taamok ana ibusan ti kwartana. Ay, una yan ti anak ta. Kaslaman tay baka na ibulusan. Aging gaasaan na pagawiden. Saan nga agawid? Ala, di mon pakadanagan ti anak ta. Amunan ter aramiden na. Kan may sa balasangan ni Mariel. Isu nga ado, ti gagayam na. Uy, Mariel! Adakan! Tagtagari, manang ampyang. Ay na! Nasaya at matanagawid kan. Madandanagan da mamakan papam. Nag-enjoy kami nga ni iti husto iti kadami ijay beach. Iso anabayag kami ijay. Uray kasta. Nasken nga update ka kadag itinaganak mo. Iti kasta. Saan da nga agdandanag ken ka? Wan mo? Di magasak di ti Teresena manang ampyang. Taulitak nga ibagakan ka. Di ka kumaagidan danon kadag iti dadakkel ko. Ay na. Wan ka di. Ay na. Danag mun aya. Ala, agawid kan. Ta sigurado, padpadaanan da ka da mamakan papam. Nasaya at nagawid ka, anak ko. Pasensya kayon, papa, mama. Nag-enjoy kami ngamin ijay beach. Siguraduam lang nga puno ti bagbagam. Amangan hindi mat no at lalaki kakadwayo anapan. Ha? Awan, papa. Awan. Nasaya at no kasta. Ay na anak ko, pang-asim. No sumarunong nga da papanan nyo. Umawag kamot akada kami. Tapno makaturog kami itinasimbang. Tatalagang agdandanag kami may papankan ka. Pasensya kayon, mama. Sige, kastanto ti aramidan. Wen, manang Sandra. Pudno timbagakin ka. Nakita ti dua matak. Kasta? Kinapudno na. Ammo ko ti maipapan iti dayta, ampyang. What? Nakita mo't laeng ti anak ko kung ti kaayan-ayat na ida ijay ile. Kan may sa, ammo da jay lalaki. George kano tinagan na. Sa anak mo't di a judgmental. Ang ay na, manang Sandra. Panagkita iti day di alalaki. Ket, kasla adik. Ha? Ay, ngamin. Jetakyag na. Tatu amin ti makitam. Uray dagiti saka na. Ay na, katatato. Jay laro pa nanti awan tatuna. Aniya? No kasta,
Saan laada kami ka ni Lorraine nakakita kadakwada, nanang? Wan, anak ko. Nakita mo't laang ni Ampiang ida. Nasayat ano kasta, nanang? Tano bilang maidanon kadakwada, saan ada kami ti pabasulan ni Mariel? Wan, anak ko. Di ka madanagan. Saan na bale? Taamukmat ang nakita ni Ampiang ida. Ket, anyatin ako nanang. Awan panggap na amang idanon kada antiminda? Jakman ammo, anak ko. Makaammo ni Ampiang no ibag-ana kadakwada wano saan. Rabi, yamawan pa'y lati anak ta, bakit? Wan garod lakay. Oh, madanagan akmanan. Tajak mat makontak ti cellphone na. Napnapanan namanin. Ti pakada na itay bigat, mapan kano iti ayan ti may sagayom na. Adda kano aramitan da. Jakmaten na sa lutsod, kaputag dardaras mat ngamin. Ay, una yan ti anak ta. May ruwam nan ti kasjay nga aramidin na. Gagangay na tabalasang kat nga rod. Kan ado ti gagayom na. Palagi pa met sagpaminsan, minda. Ang mga noan niya laditan ti aramidin na, adita mo. Ay nalakay. Awan dakas nga aramidan ti anak ta. Man nakigayom laeng, iso akas jay. Na kayo matgaya, manang minda. Papanan nyo, kat napigsa ti tubo. Ay na, mapan kami kuma ijay ili. Anya? Saan ngamin anagawid ti anak mi idirabi? Madanagan kami unayan. Saan kami anakaturog idirabi? Anya? Kanjak pa'y makontak ti cellphone na. Kasta ka di? Ket, amuyo nga ron no sa dino ti pangsapulan nyo kenkwana? Ay, day tangarog kat. Ay na, manang minda. Das kan nga amon yun, no anya ti aramidan ni Mariel. Ang mga no, da ilimlimad na kada kayo. Anyat kayat mo asawan. Ha? Ay kuha. Awanday jay. Awanday jay. Ay tikunak. Saludsudan nyo ti anak yun. Ang mga no saan mo't ati gagayam na ti kanayon na akad kadwa. Anya? Saan ang nag-aawid ni Mariel idirabi Wan ka no. Isumat tinakunan ni manang minda itay. Duada nga agasawa anapan ijay ili. Mapanda ka no sa pulan ni Mariel. Ay, nagrigat lakit di nga minti agsasao. Correct. Ay, itay di magasda dito ay. Ibagak ko matinakitak idi na minsan ng aldaw. Ang mga no ibagadan tumanen aman nakibiyangak. Uwan nga rod, day tamot lang ti pampanunutak. Iso ajak imbagbaga iti kabsat ko. Ngamen, amok akasta ti ibaga na kanyak. Kakaiso na nga anak da. Imposible mat no di da kabailan nga isuro. Ay, sa bali talaga tinay chief. Kumpara itel daw. Duma ti banog. Kasta talaga. Anos lang. Sana bali, manulaangan alawas. Enrollment tumanen. Sumardeng kan tumanen nga trabaho. Ala, mapantangaro din ni J Coffee Shop. Agkapita pa'y sarbay nga agawid dak. Ken mapan kamot tin agtrabaho. O sige. Ha? Mabiit lang. Ni Mariel DJ Ha? DJ Rimwarda iti hotel. Wan nga peso. Kat ni George te kadwana. Ang mga numakita data. Ang mga nuibagan to di kasinsin mo nga isulaang tisip-siputan ta. Nasken amamuan dante day tangar aramidan na. Ura ibagadan aman nakibiyangak. Ibagak kadakwada. Kanya? Jak panggap adadalan ti kasinsin ko. Panang isakit ti aramidak. Ibaga nga ta ni Jordan tinakita da kadagiti naganak ni Mariel. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan.
sakripisyo. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Jordan, mabiit lang. Ni Mariel DJ, ha? Ah? DJ, rimwarda iti hotel. Unya peso. Kat ni George Mante kadwa na. Amangan no makita data. Amangan no ibagan to di kasinsin mo, nga isulaang tisip-siputan ta. Nas ka na maamuandaan ti daytay nga raramidin na. Ora ibagada naman nakibiyangak. Ibagak. Anya, Jak panggap adadaalan ti kasinsin ko. Panangin sakit lang ti aramidak. amangan no daytang aramidam, kat sikan tumanen tagbalin adakas. Makamunditan. Tinapatag kat maibagak kadakwada. Nanang, nasaya at no ibagak ka ni Auntie Minda. Ngamin, amangan no maisagmak ti kasinsin ko. Maawatak ti kayat mo asawan. Maamakak nga ron iti kabsat ko. Sigurado adata ti agbalin adakas. Makamunditan. Tinapatag, ibagak kadakwada. Tapno amuda, noan niya ter aramida ni Mariel. Ha? Amok nga doon tinakakit-kita kadakwada at taga dito eh. Ang mabutang da amang idanong kada anti. Iswa siya kung timang ibagahan na. Sana bale? At damot ni manang ampiang ang nakakita matla kadakwada. Apay nga imay ka dito'y balay, Jordan. Uncle, ada ko maibagak kada kayo. Siguradom lang nga pagsayaatan ti umay mo ibaga. Tano saan, agawid kalangan. Pagsayaatan da ito yung ibagak kada kayo, auntie. Anya dayta. Uncle, auntie, sana pa nang dadali ti anak yo. Kaya't ko lang ang maamuan nyo. Anak kita may ida iti kaayan ayat na. Idi pa'y damo Nakita may ngag-holding hands da iti palengke. May kadwa. Nakita may ida. Arimuar iti may sa hotel. Awanan kay tibayin. 5 lalakyan ka chismoso. Tinungpadak matan. Amok akayat mula ang adadaulan ti anak ko. Iso akas tati bagbagam. Awan mat ibagbaga ni Mariel kada kabi nga addan kayan ayat na. Sikakit din ti addam mo na. Saan lang ada kami kanilo rin tinakakita kadakwada, auntie? Uray ni Ampiang. Adamot amuna maipapan ka ni Mariel. Ay, kunakmat ngamin kan ka, anak ko. Anya ngay ita. Si kanti tinong paday jay nga antem. Okay lang kanyak nanang. Sana bale, tanay bagak mo tinakitak. Ada kadakwadan no di dapat chen. Adda ka de, ti kasinsin mo itay napan ka. Rimuar ka numat nanang. Napansa ka no kadagiti ayan ti gagayem na. Ala, bay amon anak ko. Di mon panunuton dayjay. Ingka kat agsaganan. Tane, anya orasan. Amangan numaladaw ka iti trabahom. Kasta ti may naimbaga itay kada kami anak ko. Ulbud da dya lalaki, mama. Kayat nakla adadaulan, iso akas dya tibagbagana. Awan ka ayan-ayat ko, mama, papa. Tunggal umwarak, dagiti laang gagayam ko tikadkadwag. Paimanday di alalaki. Talaga pagpongpong totanak. Jak lang arudan ida bibyangan. Ngam iso dati man nakibiyang. Amoy mama. Sipod pay, talaga adakkel ti apal na kanyak. Ngamin, amin nga aramidak, di na maaramid. Amin nga da kanyak, awan kan kwa na. Ala, Huston. Mapan ka man ni Jayan tigapsat mo. Ing kapag sasawan day jay aka anak kam ngawanan pain. Ado ti mabalin na dadailan. Ti paya anak tama tinapili na. Talaga mapanak. Jak palabsan day toy ngay naramid da. Ha? Manang Minda? Ayan jay anak mo aman nakibiyang. Manang Minda,
Mabiit laang. Saan anasaya at timbagbaga na? Mabalin ko akaswan gapu iti kasjay ngay naramid na. Amin nga aramidan ni Mariel, ibagbaga na kada kami nga agasawa, awan tilimlimad na. Manang Minda, no adda pa nagtalak mo iti anak mo, kastamot kaniyak. Natalakak iti anak ko. Isu nga amok adi nakabaulan ti agulbod. Kayat mo asawan. Podno, jay imay na imbaga kada kami. Ay, kas iti nakuna ti anak ko. Saan laeng nga isuda iti kaayan ayat na tinakakita. Padasam amapan ijayan ni Ampiang. Agsaludsud ka kankwana, manang. Mapanagnakaklang asan apod no day tangay pagpagayo. Talaga adyak agpangadwa amang idarom kada kayo. Manakibiyang kayo iti biyang ti akin biyang. Kasta ti may imbaga jay anak ni Sandra Iyebalay. Kat nakunana nga oray sika, nakitam ti anak ko, akadwa na ti boyfriend na. Manang Minda, saan ba ta parang dadaal iti anak yo? Kan kada kayo anak-anak na. Ngam, puno timbaga ni Jordan kada kayo. Numalagip yo, jay talong aldaw asan anagawin ni Mariel. Jay ipapanday jay beach. Kadwa na ide, ti kaayan-ayat na. Anya? Kano saan kayo lata mamati? Ayaban nyo ni Mariel, tagsasarita tayo. Binilin nak ni Mariel, as anak nga agidandanon kada kayo. Ngam, tangay imbagan ti kaanakan nyo kada kayo. Puno ti imbaga ti kaanakan nyo. May sakamat abakla. Siguro, agkonsabos kayo iti dayjay a lalaki. Kaya't yu adadaulan ti anak ko. Anya? Ania? Kasta, ti imbaga ni Manang Minda kan ka? Ay, ay na! Kasta unay apungtot na kanyak si ka. Apay nga tangamin adi na saludsudan di anak na? Ay na, noan niya ti imbaga ni Mariel. Iso, ti patyen na. Ay, unay maten a kinakonsentidor dayta? Uwan nga rod, Ampiang. Oray syakmot ngamin akabsat na, kat di nakmot patyen. Ay, sapay la ko mangerod, tasaan ang maisagmak jay anak da, itikas jay ngar aramiden na. Nangrugin ti enrollment para itang school year, anak ko. When, mama? Inton bigat ti nagsasaritan, mi kadagiti gagayem ko nga ipapan mi ije pagadalan. Tapno again roll. Nasaya at no kasta. Agenroll ka. Igaad mo ti agadal tapno makaturpos ka. Iti kasta, mabain to ni Jordan kan ka. Kasta at talaga ti aramidak, mama. Pabainak tayo dyan lalaki. Gapo iti panang daddadaal na kanyak. Kat, agenroll ka di dayjay itaatawan. Panagkunak. Saan, mama? Amangan no saan pa'y nga umdas ti urnong na iti pagtrab-trabahuan na a restaurant? Nasayat mat no kasta. Gungguna na. Kasjay ti maganab ti mang daddadaal iti pada na at tao. Oh, anya daytar aramidem, anak ko. Bilbilangak man dahi ti kakaiso nga urnong ko nanang. Mapan kami iji pagadalan ita. Kadwak ni Lorraine. Ingka mag-enroll. Ha? Katuwan anak ko. Uwan nga agpaiso. Enrollment yu gayam ita. Nanang. Oh, adtoy. Inururnong ko titangdan ko iti mano alawas. Imbag lang nga inayon mo. Tapno adabus-busam, anak ko. Sana nanang. Idulin nyo latan dahi ta. Di ka matanangan. Sana ka sumardeng agtrabaho. Agtrabaho aklat ha. Kalpasan ti klasik. Ha?
Nga mabannog ka, anak ko. Kabailak nanang. 5 lang nga oras ti panagtrabaho. Agsakripisyo hak. Tapno da busbusak iti panagadal ko. Oh, naka-enroll tamad tan. Agawid tan. Tapno makainan na tamad. Unang peso? Uy! Talaga mo ta. No siyak ti si ka, Jordan. Ag trabaho aklangan. Uray saan kang nagadal? Gaputa marigatan ka iti pagbayad mo. Mariel pang nga asim. Saan mo kumamit nga ibabain ni Jordan iti kaadwan ti tao? Si kapay ti simong bat, ah? Apay, mabain kayo amaamuan ti kaadwan, nakurapay kayo? Ha? Nakurapay kayo lang arudan. Nalaing kayo pa'y magdadal iti padayo at tao. Anya? Iti kasta nga ugali yo. Ad-adda nga agrigat kayo. Anya, nag-enroll ni Jordan, anak ko. Wan mama. Pinabainak ida iti kaayan-ayat na ijay pagadalan. Anya, Tiyan da siguro. Katjak ida tutupan iti kasjay nga aramid na. kat, anya nga iti kunadakan ka. Awan tinaramidan da mama. Ha? Kasjay ti sagrapan tinalaing amang dadal iti pada na at tao. Husto lang tinaramid mo, anak ko. Tapno agnakamdamat. Kan panunutan da, asaan anasaya at ti aramid da. Ay na! Talaga nagalas ti ugali day di akabsat mo, manang Sandra. Ha? Agasem! Manipod imbagak kadakwada, tinakita nga aramid ti anak da. Pulos asandan nga umay gumatang dito'y tersenak. Ay, lablab sandak latan. Aniya? Ay, mapanda gumatang iji ayan ni Nena. Ay, sana ilabas-labas ditoy. Ay na, pasensya kan iti kabsat ko, ampyang. Ay, Amumutan ti ugali na dayjay. nasakit lang amin tinakam ko. Gaputay di. Dito'y da nga umay umutang. Nukas jay nga awan pa'y kwartada. Angam ita! Ay na! Labas-labasan dakmatan! Di pa'y lakat may padugmaam no maibatog dito'y tersenak. Apay nga tananan. Talong aldawan asan asimsimbrek ni Mariel. Ha? Ne, apay ngay. Diyan ka mo? Adon ti kwisis anamis na. Kasta ka de. Apay ngay ngatan. Sapay tunggal agabsent day jay. Siyak ka na yung ti pagdamagan ti profesor na. Ala, bayam. No masabat ko ni Manang Minda. Saludsudak. Wen mananang, tapno amok ti isungsungbat ko. Salud-suden dak. Aldawan anak ko. Apayawan klase mita. Papa, agkakapsuta. Apay nga eh. Ay na, manon nga aldawa kasta ka, anak ko. Nasaysaya at siguro no mapantayon iji ospital. Tapno maamuan no anya da ita amarikreknam. Saanan, mama? Kabalak pa'y mat. Di kay matanagan. Sumra ka kinton bigat. Ay saan, anak ko? Saan mo apilitan no di mo pa'y kabalan? Alala kay, ingka paandaran ng jaylukan, mapantayo iji ospital. Anya ti kayak asawan daytoy, Mariel. Mama. Impagarup ko lakit din, agagangay laas sakit dayta marikriknam. Ngam nagbidot gayam. Pagkawanan na. Apay adi mo imbagbaga kada kami. Nga dagayam kayan ayat mo, ha? Mabutangak ngamin ka na kayo. Anya,
Kayat mo asawan, pudno ti indanon ni Jordan kada kami. Mama. Sumungbat ka! Saan amasungbatan day ta panagsangit mo ti saludsod ko? Anya ti isungbat ni Mariel iti inana. Papagayam, di uliwayan adinggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapauluan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Impagarup ko lakit din, no gagangay laang asakit ta marikriknam, ngam nagbidotak lagayam. Pakawanan na, Mama. Apay adi mo imbagbaga kada kami, nga dagayam kayan ayat mo, ha? Mama, mabutengak namin kada kayo. Anya? Kayat mo asawan, pudno tindanon ni Jordan kada kami? Mama. Sumungbat ka! Saan amasungbatan day ta panagsangit mo ti saludsod ko? Pudno tindano ni Jordan kada kayo, Mama. Pakawanin ko ma, no nagilimad kada kayo. Anya? Jak namin amo, nung kasano nga ipudnog ti amin. Ngamin, intarayan na kung tinakasikog kanyak, Mama. Oh, yakam mo na niya taramidag. Mariribukan ak gapo iti inaramid ni Mariel. Kanya nga rod katadaditan. Impagarup ko lakit din, no ti panagadal na ti in-intunar na, ngamsan mat gayam. Ay, kaya't nasawan. Pudno ti indanon ni Jordan kadata. Agam saan tamot ngamin anamat pati. Wan nga rod, yakam mo na niya ti bakak kada Jordan kan ampiang ita. Oh, Tapod numat gayam ti indanon da idi kanyak. kanyan tinapasama kiti anak ta. No namatit ako maidi, kagiti imbaga na Jordan. Nalabit asana napasama kan kuha na tingas jay. Jakla pagarupan ti kastoy ama pasama. Anya, masikugan ni Mariel? Wan, anak ko. Isumutan ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayo. Isumot lagayam asana na simsimrek. Ket, ada ka din ni George sa Jebalayda? Ay, dahi tangarog ti parikot daan ti Minda. Ah, Pinanawan kanumot jay lalaki ang nakasikog kankwana. anya? Ay, kaasim at ti kasinsin ko. Uwan nga rod, anak ko. Isuasi ka, nang runa kat adan kaayan-ayat mo. Agan-anad kay kuma. Makauray, ti panangasawam. No girlfriend laeng. Ti panagadalyo kuma, ti panunutan niyo. Wala nang. Sipon pa'y. Awan sa bali nga arapap ko, no di ti makatorpos. Ado man dagiti lapad. Ang saan ka mapukawan iti namnama. Pampanunutak mat dagiti sakripisyo yu kanyak. Isung aramidak ti amin nakabaylag. Tapno matulungak mat ti bagik nga agadal. Agyaman ak nukasta, anak ko. Pagyama anak unay, gaputan na nakom ka. Hay, konsentidor tumat ngamin deje akabsat mo. Ado kami anang idanon idikan kwa na, iti aramiden ti anak na. Angam ay na, da kami pa tinagbalin adakes. Uwan nga rod, ampiang. Anya ngay ita, ay na, saan kat nga rod anasaya at tinagbanagan ti anak da? Masayang anak mat, iti panagaadal ti kaanakak.
Kan maasyanak mat Uray kasjay asaan anasaya ti panakilaganda kada kami. No siya klaeng, no sumro ti kinadakas ti ugalik. Ay na, ibagak agong gunada? Kasta talaga, ampiyang. Sapay la kuma, tamakaamiris danto. Talaga adya kung makontak ti cellphone ni George. Namimpinsanan alinipat na. Talo na bulan ti si Kuko. Nga maging gaita. Di man lang nagparik na. Oh, anya ti sangsangitam si ka, Mariel. Saan mo ka di makontak ti kayan ayat mo? Mama. Amumat nga adon ababay tinaglabas iti biyag na. Ngam, ay na, jakam mo na niya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Ay, ayatek ni George, Mama. Ay ayatan, amom ka di day tangay bagbagam. Ado dagiti lalaking agdat-daton kan ka. Babaruda! Ngam no apay aday pay ababaero ti pinilim. Mama. Naimbagpay ni Jordan. Into na rin na ti panagadal na. Ngam sika, day tala nagamampang tinararamid mo! Ne, sikamat gamin san. Itala nagsabat ta. Ha? Kumusta kan ngay? Kwa? Kastilat ta? Wen gayam? Kumusta kayo matankan ni Lorraine? Nasayat man ta. Madama man ti review mi. Umadani nga minan ti exam. Say-saya atan nyo, insan. Amok akabailan nyo dayta. Ha? Igaad yu ti agadal. Tapno saan kayo ang maipada kanya. Insan? Mabalin matlat na nga agadal ni Mariel nga uray masikog. Mabalin mat. Iso na lang tamok ang babain. Nang runa, ket ado dagiti napaspasaktan na idi. Ay, sabagay matkit di. Maragsakan nak, gaputan na sayatan ti panakilangan na kanyak. Nasabat ko di na minsan. Kaya't, insan ko na namatan. Kasta ka di. Siguro, nakaamiris matan. Barang agtultuloy ang dadya kinasayat na. Ay, alukuyag to man, nga ituloy naman ang tiagadal. Tani, sayang. Wala. Sayang at talaga. Sapay nasirip ti kasinsin mo. Oh, at ti kwarta nga ramatam. Ingkag pa-check up. Mama. Di mo namnamaan nga agsublipay ti lalaki ang nakasikugkan ka. Tanood na kumakonsensya na. Amo na kumatakdran ti obligasyon na. Mama. Ano sam dagiti ungat mikan ka? Anyang nga rod. Jack maumang agkid daw iti pamakawan nyo, Mama. Amok. Saan anala ka? Tapno mapakawanda. Hay, awanan ti adupay aso. Marangrang tilapayag ko. Kakit din agpa-check up. Nagrigat ti kastoy. Manang ampyang. Jack mo na niya ti Ramida. Hey na, amo, Mariel. Isu akas jay da mamakan papamkan ka. Gapo, iti sakit tinakamdakan ka. Ngamin, nangato ti expectations dakan ka. Kan maysa, agmay-maysa kang anak da. Isu akas jay. Nga manang. Italaang akas jay da. Agbaaw tumat lang ti pungtod dakan ka. Nang runa, no ipas ngay munto ti agbalin nga apo ko da. Sapay la kumata kasta. Isu asika, agpanunot kan, Mariel. Amirisem ana imbag, dagiti saan anasayaat nga inararamid mo. Iti kasta, saanan na maulit.
Si kamot gayam, kaanakan. Auntie Sandra, Ay na, nasayatain may ka, manang Sandra. Alaman, kasaritam taka anakam. Ha? Bagbagam, tapno lumagan tirik nana. Ha? Apay, anyaya ti parikot mo, balasang ko. Auntie Sandra, jak amunuan niya ti aramidak. Gapo iti nagbitdutak. Panagriknak paikit din. Kat ilaklak sidda kun nga anak da mama kan papa. Ay saan? Saan akasta ti panunutem, balasang ko? Saan apud no dayta? Ay ayatenda ka, dagiti naganak mo. Di dala ekspektaren ang mapasamak ka ti kasta. Naimbag pa'y kada kayo, auntie. Takas tatibag pagayo. Makasarita na kitinasayaat. Ngam ni mama, saan? Aniya? Nukas jay, akayat mo nga adda kasarsaritam. Umay kalata ijay balay. Siyakla ang mat yada ijay. Inaldaw mat arumwar ti kasinsin mo. Apay ngay takalang, naggapuam. Ha? Kwa mama. Naggapo kijayan ni manang ampyang. Napanak lang nagpalamiis. Anya, Apag isumat nga may ni Auntie Sandra. Iso ang nagsarsarita kami. anya, makisarsarita kan ken ni Sandra. Uwan mama. Naamiris ko asaan gayam anasayati inararamid tayo idi kadakwada. Anya, Awan magtidakas na. No makilangan tayo kadakwada, mama. Italaan na amiris ko. Asaan arumbang aginurgora tayo ida. Iti manunga oras na panagsarsarita mi. Nalaganan tiriknag. Gapo iti panang bagbaga na kanyak. anya, Imbagakan ko na ti parikot ko, mama. Kat maawatan na ti sitwasyon ko. Imbagak amin kan ko na. anya ti kayat mo asawan. Da kayo, mama. Didak maawatan. Ngam ni Auntie Sandra aginurgura tayo. Jak namnamaan. Nga isugayam ti makaawat kanyak. Isu tinang bagbaga kanyak. Isu analag-anan tirik na. Nasayat no hasta nanang. Tapno maya si dagtirik na ni Mariel kadata. Awan mat siguro dakas na. Awan mat, anak ko. Iso na laang no addaman ng timakuna ni Manang Minda. Awan mat siguro. Imbagak mat kan kuhana, ano kasapulan at ti kasarsarita, umaylat ta dito balay. Kasta ka din nanang. Eket na. Umaylat ta dito eh. Bareng addan tugon daway ang makapagsarita kami mat iti kasinsin ko. Ado ti kayat kong ibagakan ko na Wan, anak ko. Ibagak to kan kuana, no umay dito'y balay. Nasaya at ta nagsabat ta, Sandra. Ha? Kayat ko lang nga ibagakan ka. Ita ta makisarsarita kada kayo ti anak ko. Pangasiyo, tasaan at tila komporme ti bagbagayo kan kwa na. Saan mat, Manang? Amin nga imbagbagak kan kuana. Kat pagsayaatan na. Kinapudno na? Nakuna na kanyak nga agparparikot. Gapo iti araramidan nyo kan kuana. Anya, Amin tayo. Ada pagbiddutan na. Amok nga ado ti arapaap mo para iti anak mo. Ngam saan ka kumamot nga aglablabas iti panagsasaom kan kuana. Gapo iti kasjay ang nagbanagan na.
Anyat kayat mo asawan. Tulungam ti anak mo, manang. Aklunan tay latan nga iso siguro ti gasat na. Saan mo kumamot a pagsasawan? Taama nga no ad-adalaeng ang madepres ti anak mo. Nakaskas dao dayta, Jordan. Kasladyak pa dyan, amakisarita itan ni Mariel kini Auntie Sandra. Uray siya nga rod. Mas dawak mo lang. Ang awanti imposible, no nakaamiris ti may sa tao. Sa bagay magkit di Kan, umay ka din ni Mariel ije balayo? Wen, ang jak maranranaan. Kasta ka di. Ay, umayak tumanmat pumasyar ijay. Kaya't kumat amakasarita ni Mariel. Ay kadwa na. Inton Sabado, umay ka ije balay. Sigurado nga umay dayjay. Sige, awan mo't karamidak ije balay inton Sabado. Umayak, mayat ti rumwar sag paminsan, nang runa kat nalpasan ti exam. Kasta talaga ti biyag balasang ko. Kas iti kanayon nga ibagbagakken ka. Awan ti perpekto a tao. Amin tayo, adda pagbiddutan na. Agyaman ak unay kadagiti pamagbagayo kanyak, auntie. Nanang, anda kamin. Kadwak ni Lorraine. Nempag na orasyon na. Oh, Mariel, nasaya at tada ka dito Lorraine? Wan, siyak. Imaya, takayat kamat ang makasarasarita. Agyaman ak no kasta, Lorraine. Anya tirik na ni Mariel, iti panang sarungkar ni Lorraine kenkwana. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ada kami nanang. Kadwak ni Lorraine. Kat umunag kayo Apag iso, adda ni Mariel ditoy. Naimbag nga oras mo, Mariel. Kastamot kan ka, Lorraine. Kumusta? Nasaya at latamat. Imaya, gaputa kayat kamat asarungkaran. Agyaman ako no kasta, Lorraine. Uray nagalas ti ugalik, idi kada kayo. Imay kalata, tapno sarungkaran na. Wan Awanin day jay kanyak. Si kakit dimat. Agyaman ak no kasta, Lorraine. Sayang mati panagadal mo. No awanan panggap mo amang ituloy. Lorraine? Sabay nalaing ka no may papan iti academics. Ituloy mo to. When ko mga rod. Saanan? Jakon mapaggidan no bilang laeng. Ay na, kabailam day ta. Si kapay, amok a kabailam. Kaputa na sirib ka. Pampanunutak ngamin damamakon papa. Amangan no saan damot lang nga umanugon. No ibagak nga agadalak manan. Patsyak nga umanugot danto. Ore adanton anak mo. Tapara matlaeng daytay ti masakbayam. Ken, masakbayan yun to iti agbalin nga anak mo. Husto ka, Lorraine. Ngam panagkunak. Namimpinsan anapukaw ti panagtalak damamakanyak. Maawatak dayta. Ngam di ka mauma amang ipakita kadakwada. Anagbabawyamon ti amin. Sigurado ama isublin to ti sigud alin na nganyo. Gusto timbaga ni Lorraine kan kainsan. Ituloy mo ti agad. Tasayang. Kinapudno na. Talaga akayat ko, insan. Nga, pampanunutak da mama. Amangan no di da kon suportaran. Saan mo't siguro akas ta insan? Ipatpatagda ka dagiti naganak mo. Iso siguro akas jay dakan ka ita. Gaputa sanda amaklon tinapasamakan ka.
Ang amok, suportado dakan ka. Sapay ko maaata kasta. Nga mariknak. Talaga nga awanan ti panagtalak da kanyak. No kasta tirik nam, masapul nga agsakripisyo ka. No kayat mo manin ti agadal. Agsapul ka iti part-time job. Iti kasta, saan nga amin nakasapulam? Kaya't kidawang ka dagiti danakkel mo. No kasta ti aramidam, sigurado ang maragsakan dakan ka. Agyaman ako unay insan. Nagtalinaad kalata na saya at kanyak. Itilaksid ti kinadakas ko idi kada kayo. Lipatam da dyan, insan. Napalabasan da dyan. Ti masakbayan, ti panunutan tay ita. Anya, agtagtaga-iinop kan sabat, Mariel. Mama, aklo na ka nagbidutag. Kat nakasagana ak nga ramidan ti amin. Tapno lang makita. Kan mariknayo a pagbababawyak dagiti inararamid ko. Anya ti kayat mo asawan. Mama, numabalin. Ituloy ko kumati panagadal ko kalpasan ti panagpasngay ko. Anya, Ikarik mama, aramida kon ti amin, tapno makapagturpusak. kayat mo asawan. Da kami kin ni papam ti mga iwan iti anak mo. Kanda kami matlang ti mangtad iti busbusam nga gadal, kasta kadi. Saan mo takasta, mama? Agsapulak to iti part-time job. Iti kasta, saan nga amin akasapulak kat kidawak kada kayo? Anya, Kasta ti planok, mama. Iso asapay lang kumata suportaran daklata. Ikarig, saan kay to amaupay kanya? Madlaw ko iti anak ta. At kastaon iti panagbabawi na bakit? ha? Nangag ko tinagsarita nyo itay. Iso na panunot ko asuportaran talata ti anak ta. Apmo ka nakaamirisan. Anya ti kayat mo asawan. O talaga kayat naman ang ti agadal, ay kit agadal at ta. Datan ti mga iwan iti apu ko ta. Kasanong agnakam ti anak ta. No kanayon mumat asuportaran iti kayat na. Kanta ko may ti pagnakman na. Bakit amo ka nagnakaman ni Mariel? Di na may bagatikas jay, no saan pa'y anak ka amiris, iti biddot na. Kumusta matan ti anak mo, Manang Minda? Manungaal daw asaan nga imay ijay balay. Nasaya at latamat. At dalang ijay balay. Masadot siguro arumwar. Kasta, kailiw kumatan akasarsarita ti kaanakak. Ay kato may kalata sumarong kar ijay balay ah. Ha? Sigurado ka, Manang Minda? Wan, amok agapo kada kayo iti anak mo. No apayakas jayan nga agpanunot ni Mariel. Ngamin, idi saan pa'y amap mapanidya balayo. Sana kasya iti panagpampanunot na. Pagyamanak no kasta, Manang. Kanayon ko ngamin apalagipan. Ano mabalin? Diyak kumakayat ang makitkita ang malidliday. Ay, aki amanak matno kasta. Sandra, ading ko. Ha? Ading ko? Kunam kanyak? Manang Minda? Pakawanan na ko ma. Amo ka sa anak-anak balin anasaya at nakabsat kan ka. Ala, saan aday ta ti panunutan ta, Manang? Naglabasan dayjay. Ti masakbayan ti panunutan ta ita. Sige, umunad kayo, Auntie Sandra. Agyaman ak unay balasang ko. Ay na, manulaangan abulan ti Orion. Ipas ngay mo matan ti agbalin nga apo ko me.
Wen nga rod, auntie. Kat sapay la ko ma, ta normal to ti panaganak ko. Wan, kabaalam dayta. Di ka madanagan. Umay kaminto kini Jordan iti ospital no bilang laeng. Agyaman ak no kasta, auntie. Nakaanos kayo at talaga kanyak. Awan anyaman na, balasang ko. Awan ti sabali nga agtitinulong no saan ada tayo. No tinapalabas, kat ado dagiti banag asaan tay ang nagkikinaawatan, lipaton tayon. Wen, auntie. Nasayati pa nagpuspuso yo. Kat agyaman ak. Takaskan ka tinagbalin nga, auntie. Jakam mo no kasano nga kidawak iti pamakawan kan ka, Sandra. Ha? Ita takas to'y tinapasamak itanak ko. Jak ninamnama asika ti ad-adda makatulong kada kami. Manang minda. Pakawanan da kami ko maating ko. Sipod pa ay awan tintultulong ko kan ka. No adda parikot mo, baybayan ka, ngamsi ka, adda kalata tumultulong kada kami. Manang. Awan ti sabaling agtinulong no saan adata. Anyaman dagiti napaspasamak iti kalabas. Agkabsat talata. Agyaman ako na ading ko. Man nakaawat ka unay. Kat ikarik, at ay tuyen ti pangrugyan tinasaya at alin nanganta. Ay na, nagtaram ti ka nakakinsan. Kasla ka ano lang hindi sikog mo. Ay gamita. Oh, ada dituin nga agsang-sangit. Wen nga rod, insan. Nataar. Kan napintas ti pulita yo. Isoan, nataar mat ti anak ko. Ay naku na mo ninsan. Apag iso, makaturpusak ton. No ko na mga ituloy mo ti agadal, ay kat tumulong ang mga wiriti ka anak ka. Ha? Waninsan, uray ni Lorraine. Tumulong mat nga agamir no bilang. Ay na, pagyamanak unay, insan. Ngam, nakababain samot unay yan. Awan tirong mga pagbay na minsan. Agtitinulong tayo kidi, ha? Awirin mi ti anak mo. Tapno maipamaysam ti panagadal mo to. Agyamanak manen, insan. Wen, agadalak. Kat igaad ko ti panagadal ko. Amok anarigat apagiddanan ti obligasyon ti maysa nga ina kan estudyante. Ngam, amok akabailak. Agsakripisyo ak, kas iti inararamid yo kan ni Lorraine. Nagmayat a panunutan nanang. Nasayatan tilinangan tayo kada anti. Uwan nga rod, anak ko. Idawdawat ko, asa apay la kuma, taagtultulo yun, tinasaya at alinangan tayo. Uy, nanang. Agtultuloy day ta. Natunggal may sa, ket amo na ti agpakumbaba. Agtitinulong tayo, ha? Husto ka, itiday ta nga imbagam, anak ko. Amok ati kinapakumbaba. Ket iso ti mangted iti kapi iti anyaman adi pagkikinaawatan. Kasaritan ti anak ta. Sa lodsudam, no kaano ang mapanagin rol. Wan lakay, kasaritak ni Mariel. Datamatan ti makaamo iti apo ko ta, bakit? Ay katuan na, sana bale, taado tayo mat ang mga iwan no bilang lang. Ado hunam. Ne, kanyat ka at masawan. Naku na ni Sandra at tumulong mat ang mga iwan, iti apo ko tayo. Ay na, nakababainin Kasta mat ti imbakak. Agam ko na namat, ngawan ka no ti pakakumikuman na ita. Ay na, nakababay ni ti kabsat mo. Mababainak. Tunggal umay da Jordan dito'y balay. Kasta ak matlakay. Mababay na, gapoy ti kinadakas ko kan kwa na iti. Ang aramidak mati amin.
Tapno marik na ngagbabawi ak. Ti pagyamanan ta, ket nasingpat ti kabsat mo. Ala agpailaang ni Baby Ijay balay manang minda. Ha, Tapno makatrabaho ka, dito yung nagtibalayo. Makitak ngamin, kat di kan makainaw, kan makalaba. Gapo iti panagaw awir mo. pudno day ta ating ko. Malaman nga rod, alain nyo pa ilaang. Sukunag to, numalpas ko ti trabaho, dito'y palay. Mama, sa dino ti ayan ti anak ko. Awan mo ti Jay silid. Ay, kwa anak ko, inala ni Antim Sandra itay, impanay niya balay da. Ha? Ay, napasensya ka na, anak ko. Diyak kumamat itulog nga erwarda ni baby. Ang amne makita matanak ko. Diyak makatrabaho dito'y balay, nang runa no kasjay anak kariing ti anak mo. Makatrabaho aklaang no nakaturog. Kasta ka di? Mama, no di yun kabailan nga awiran ti anak ko. Ibagayo laang. Agsardengak pa lang iti panagadal ko. Ay, saan anak ko? Awan pa kadanakam. Ado kami amangaywan ken ni baby. Ala, ingkakit din ijay ayan da Jordan. Sigurado asim mang peten ti kasinsin mo. Agyaman ak unay, Auntie Sandra. Nakaan-anos kayo ang mga aywan iti anak ko. Awan anyaman na, balasang ko. Nakaturog ka diti anak ko. Iso asaan nyo nga uba, Auntie? Kwa, nakariin di anak mo. Simbang pagngaminan ni Jordan. Isu nga addada ijay unag. Addamot laang Lorraine. Isu dati mangay aywan. Ay, kasta ka di, Auntie. O sige, umunag ta nga rodan. Takitag ti anak ko. Ala, agluto ka latan, Jordan. Siya kunti makaamukin ni baby. Isalak, tapno makaturog. Sige man nga rod. Sana bale. Inton madamdama, at danton ni Mariel. Adda akon, insan. Oh, ada ka kaya man insan. Wen, ay na, agyaman ak unay ha. Awan makunak iti panangay aywan nyo iti anak ko. Ay na, Mariel, awan anyaman na. Basit la abanag data. Ay na, no awan kayo amang tultulong kanyak. Jack amon na niya tinagbambanagak kita. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas a napauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Oh, ada ka mo't gaya man insan. Wan, insan. Ay na, agyaman ak unay ha. Awan makunak iti panangay aywan nyo iti anak ko. Awan anyaman na, Mariel. Basit labanag daytoy. Siguro, no awan kayo at tumultulong kanyak. Jack amon na niya't nagbambanagak ita. Ha? Iso aday ito yung araramidan nyo kanyak. Utang ko anaimbag anakam kada kayo. Ay na, manulaangan abulan ti urayan. Agturpos kamatan iti panagadal mo. Wan nga rod nanang. Saan la siya tagturpos Kadwak ni Lorraine. Uwan nga agpaiso. Ay na, maragsakan ak unay para kada kayo. Siya kon ti kararagsakan nga ina. Wan nanang. Kalpasan ti panagturpos ko. Mangsapulak mutan iti panggadak. Addakan ka dayta, anak ko. Pagyamanak, tain-inot mo matan ang matungtung palagi ti arapaap mo. Wan nanang. Kat gapo day tayo ti sakripisyo yo. Iso apara kada kayo day ti apanagbaligi.
Naimbag pa'y kang kainsan. Makaturpos kayon kan ni Lorraine. Sana bali, may salang mo't atawon kat agturpos kanton. Mabiitin day tayo, insan. Insan, agsardengak sa inton sumaruno a semestre. Anya? Apay ngay? Insan, agkurkurang namin ng tibus-busa. Kan saan matan ang makatrabaho ni Papa? Sayangin, agsardeng ka. Ano sa mon? Mabiitin day ta. Wen matkit di Ala, di kagdanag, ha? Kalpasan ti panagturpos ko. Agtrabaho kasi god. Iti kasta. Matulungan ka. Sana mabalin nga agsardeng ka. Anya, kasta timbaga ni Jordan kan ka, anak ko. Wen, Mama. Iso ang mababainak iti kasinsin ko. Adun tinaitulong na kanyak. Sobra-sobra pa'y. Nasingpet at talaga ni Jordan. No sa anak ko maanak ibarbarkada idi. May sa ako mamatan kadagiti agturpos. Ay na, di mo ibagati kasta, anak ko. Gaputa blessing mati apo kumi kada tayo. No addaman dagiti nagbitutam, saan akaraman ti anak mo. Gapukan ko ana, nagbalin ka anatibkar. Gapukan ko ana, makitak akabaalamon nga aramidan dagiti banag, asaan mo ang maaramid idi. Pwede na day ta, Mama. Ti anak ko, ti inspirasyon ko. Agradwar ka gaya man ka anakan. Talaga nagbiit ti panawan. Wananti, kamo dyan na. Nalpas mo't lang ang tirigat ko. Sa nabali ka anakan. Adun to ti supapak ti amin a sakripisyum. Sapay la ko, manti. Awan imposible iti kaskan ka, Barok. Itultuloy mo ti kinasayaat mo. Tapno adun tupay ti parabor adumtangkan ka. Wananti, tay tatiramidak. Ay, kasla ka laang idi mapan kayo ag part-time ijay ili. Ngam ita, agturpos kaan. Naragsak ka pa nagturpos mo, insan. Kastamot kan ka, Lorraine. Agyaman ak unay ken kainsan. Agyaman ako, Nay, Mariel. Ay na, nakaragrag sakak. Tanay matangak ti panagturpos yo. Sapay lako ma, tadumtang tumat ti panagturpos ko. Di ka mapukawan itinamnama, Mariel. Kabailam na ita. Amok akabailam nga aramidan ti amin. Tapno makaturpos kan tumat. Wen, kat agyaman ako, Nay, Lorraine. Ala, umay kayo inton malam ijay balay ha? Ijay tayo nga agselebrar. Wala, talaga nga umay kami. Kadwak na mamakan papa, kastamot ti anak ko. Oh, adto ti 2,000, Jordan. Si kantulatan ti makaamo amang tadkin ni Mariel. Imbag lang nga adda na yun ng daan tim, abusbusan ni Mariel. Nang runa itakit pa nag-e-examen. Ay, win nga rod. Ay na, agyaman ak unay ken ka, Di mo kapkapin ano ni Mariel. Angem, naayat ka lata tumulong ken ko na. Ay na, kasinsin mo ni Mariel. Kan may sa, amuta tirigat, no kurang ti kwarta. Iso at tulungan ta. Sana bale, awan pa'y mati sa bale a paggastusak ita. Kastamot kan ka. Agyaman ak unay, Lorraine. Ala, inton malam, nayunak mati inton mo a kwarta. Sakbay nga itulod ko ija balay da anti. Oh, apay day ta kwarta abilbilangem anak ko. Kuana nang, nagsweldo ak ngamin. Kastamot ta ni Lorraine. Nang tad iti 2,000. Nayunak mat iti 2,000. Iso a 4,000 amin. Kat, pamayan nyo iti day ta anak ko. Namin ano ngaminan ang naibaga ni Mariel nga agsardang iti panagadal na. Gapotag parikot iti kwarta abusbusan na. Ingkarikan ko na at tulungak na makataggadak.
Ay na, naimbaglaang ang tanapanunot mo dayta, anak ko. Wala nang. Jack ipalubos asaan na makaturpos ti kasinsin ko. Apay dito akwarta, Jordan. Awatan nyo, auntie. Imbagla makatulong iti panagadal ni Mariel. Ay na, agyaman ak unay kanakan. Apag iso, agparparikot kami iti pag-tuition na ita. Kasta ka di, auntie. Ala, sapay la ko ma. Ta makatulong na ita basit agatan anaited mi ka ni Lorraine. Agyaman ak unay barok. Diya ka mo no kasano kami ang makasubalit iti kinaimbagyo kada kami. Ngam mo nga adun tupay ti parabor adumteng kada kayo. Sapay ko ma, auntie. Iti kasta, matulungan minto mo ti anak ni Mariel iti panagadal na. Talaga nga awan ti makunakan kakaanakan. Ah. No iti kat awan pamatik iti kabaalam. Ita, talaga proud akon kan ka. Agyaman ak unay, auntie. Mababain akon ka ni Jordan bakit? Ay na, no awan day dya ka anak ama. Nalabit nga idihipay laang. Kat nagsardengan ni Mariel iti panagadal na. Kasta akmatlakay. Numabalin la kuma, jakon awaten ti kwarta nga ititad na. Ang kasapulan tayo mo. Sana bale. Tainton makaturpos mo ti anak ta. Agsubalit tayon tumad iti amin a sakripisyo da Jordan ken Lorraine. Kasta mo ti kabsat mo. Sapay la kumangarot ta kasta lakay. Makitak met nga igagayad ni Mariel ti panagadal na bakit? Rumbang laeng, ngamin, saan la adata taggasgastos kan kuana? No di kat karaman da Jordan kan Lorraine. Nakababayin pa'y nga rudan. Numabalin la ko mga isubliti na palabas. Tasaan tay kumaida ang nagar-aramidan iti dakas. Tapno awan ti rumbang apagbainan tayo ita. Mama, apay daytoy kwarta ayaw awat yung. Kuha anak ko. Intad da Jordan kan Lorraine. Para kanukan ka. Imbagla ka no ang makatulong iti panagadal mo. Anya? Ala, awata mo anak ko. Amok akasapulam da ito'y. Agyaman aklaunay iti kasinsin ko. Apag iso, kasapulak launay ti kwarta, mama. Saan ngamin nga umdas ti matmat gadak iti restaurant apag part-time mag. Talaga saan anak ko. Gatas pa ilaang ti anak mo katsanen nga umdas. Iso nga agyaman tayo iti kasinsin mo. Kastamatan iti kaayan-ayat na. Anya? Uray ni Lorraine akayan-ayat ni Jordan? Tumultulong ita kan ni Mariel? Uwan, ampiang. Hoy, anyan. Sapay la kuma, tama ka amiris ti kabsat mo. Maamiris na kumadag iti panaglablabos na idi kada kayo. Nagbalbaliw dan, ampiang. Hoy, kunam lang amin asino da abaknang. Kunam lan no di da kasapulan ti tulong mo. Ay, angam anyangay ita. Da kayo tinangnang runa amang tultulong kadakwada. Husto kay ti dayta. Ngam ita, nagbalbaliw dan. Kun maragsakan akmat, gabutaw madanimot tan ti panagturpos ni Mariel. Ay, no awan siguro di anak mo anang suporta kan kuana. Ay na, jakla amon. Sa anak ang maumang agyaman kada kayo, insan. Kastamutan ka ni Auntie Sandra. Ken, uray si ka, Lorraine. Saan taman nga agkapkapin nga tinultulungan na. Awan anyaman na, Mariel. Pakaragsakakit di Takamaudyanan na, makaturpos ka matan. No awan kayo. Saan ko anaragpat dayto nga ayan ko ita?
Awanan nyaman na insan. Kas iti kanayon kumad nga ibagay diken ka. Agtitinulong tayo. Ket agyaman aken ka. Gapot awray makitak dagiti rigat mo. Manipod intuloy mo ti panagadal mo. Insakripisyum ti oras mo iti panagadal mo. Ken ti panangaywan mo iti anak mo, insan. Wen insan, manipod na addaanak iti anak. Nakapagpanunutak. Kat dagiti rigrigat ko, nagbalin akarit, tapno ituloy ko ti agadal. Ha? Manang minda? Ni, itamang pa nga imay kayo dito yung tersena. Anya ti masapul yo? Umay kayo awisen, ampiang. Ha? Umay kayo ijay balay ita. Adamat basit sa ganami. Graduation ni Mariel. Ha? Ay, kasta ka di, manang? O sige, umayak. O sige, ayabam to dagiti kabalay mo. Umay kayo makipagragragsak kada kami ita. Uwan, manang. Congratulations, Mariel! Ay na, maragsakan ak unay para kin ka. Kamaudyanan na. Nakaturpos ka maten. Agyaman ak unay, manang ampiang. Ay na, amo, Mariel. Bilaybakan ka. Ha? Apay anak ko ng tikasta. Una. Gaputa uray addan anak mo, intuloy mo lata tinagadal para iti masakbayan. Wen, manang. Adu dagiti nagbalin alaped iti dayti apa nagbaligig. Adu dagiti naglabasak arigat. Kastamutten ka dagiti bambanag tapno sumardengat. Ngam, jak in palubos. Ad-adakit di anakaritak. Nagsakripisyo ag. Iso nga ita, makitak matantibunga ti amin arigrigat ko. Ay na, ibang-iba ka talaga, Mariel. Saan na si Kajay Sigud a Mariel nga maamok? Agyaman na kiti day tapa na nga presyar mo kanyak, manang ampiang. Awan anyaman na. Basta, congratulations ken ka. Ken, kastametan kadagiti naganak mo. Nagananos da iti manu atawan. Ken siyempre, kastametan kada Jordan ken iti kaayan-ayat na. Nang runa ken ni Manang Sandra. Congrats kada kayo amin. Worth it ti amin a sakripisyo yo. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti masakbayan.